Zdravo, evo nešto zanimljivo. Kaspa, jesi li spreman? Dok drugi trče za reflektorima, najavljuju sledeći X100 i podižu prašinu megafonom, ovdje vidimo nešto drugo. Tiho, sistematsko prikupljanje vrijednosti. Bez panike, bez euforije, bez potrebe da se dokazuje svakog dana. Sadržaj članka. Zašto financijske šine uopšte postoje? Šta Kaspa radi drugačije? Blok DAG umjesto jedne trake. Ghost DAG, pravilo koje sređuje gužvu. Brzina koja ne pokušava da kupi sigurnost. Šta Bitcoin i 99,9 projekata ne mogu i gdje treba biti fair. Kako čitati Kaspu kao investitor, a ne kao navijač. Zanimljivi članci. Na slici vidimo čovjeka, investitora u odjelu, kako odlučno i smireno gura kolica puna Kaspa novčića kroz planinski pejzaž. U pozadini su ogromne naslage zlata, planine i dramatično nebo, simbol izazova, visine, ali i prilike. Ovo nije slika brze zarade. Ovo je slika rada, tereta, strpljenja. Kolica su puna, ali ona nisu pala snega. Ona su rezultat kopanja, razumijevanja, dugoročnog pogleda. Planine iza njega simbolizuju prepreke koje većina projekata nikada ne pređe, skalabilnost bez centralizacije, brzinu bez kompromisa sigurnosti, razvoj bez agresivnog marketinga. Ova slika postavlja jednostavno, ali ozbiljno pitanje. Da li si spreman? Da. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.